tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Aho mutwumva hose handi muherereye, turabahaye mwiriwe n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi RCR mu mpfunyapfunyo ryashikirije icese leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi yari imaze imyaka irenga 5 ibarizwamwo impunzi z'abarundi. Muraba ukuntu muri UN na Tanzania muja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya. Mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka. Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahora mu ikambi ya Mutenderi yugawe burundu, muravyumva ntiyishimye. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare caho gitangaza ko abarwanyi 33 barimwo abamayimayi FNL na Red Tabara baguye mu ngwano barimwo na FRDC. Turabigaruka ko handi hato naho mu yagezeho hirya nino kw'isi Uburusiya n'Ubushinwa ntibwifuza ko ibihugu bihana imbibe vyinjira mu ishirahamwe OTAN. Aya makuru yose turarambura mu kanya isasi. Nongere ndabahe ikaza makuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika, aho abategetsi bo mwishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO mu mpfunyapfunyo bumvikanye ko bagiye kurungika abasirikare muri Guinea Bissau gufasha gucungera umutekano ni nyuma y'igeragezwa rya kudeta yabaye muri ino ndwi. Mugenzi wacu Edi Rwema arabandanya nino nkuru. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango w'ibihugu 15 yari iteraniye i Accra, umurwa mukuru wa Ghana kuri uyu wa kane. Abo bayobozi ntibavuze umubare n'abazaba bagize uwo mutwe ndetse n'igihe uzoherezwa muri Guinea. Si ku nshuro ya mbere CEDEAO izaba yohereje abasirikare muri icyo gihugu, dore ko nanone yigeze kohereza abasirikare mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu bihumbi 2020, ubwo nanone muri icyo gihugu hari hakozwe kudeta. Icyo gihe abo basirikare bari bafite inshingano zo kurinda umutekano w'abanyapolitike b'abasivili no kubuza igisirikare muri icyo gihugu kwivanga muri politike. Kuwa gatatu guverinoma ya Guinea yavuze ko abateye muri kudeta yaburiyemo bari bafite umugambi wo kwica perezida. Guverinoma inavuga ko wari umugambi washizwemo amafaranga menshi kandi wateguwe neza, gusa ntiyavuze uwo yumva yari inyuma y'iyo kudeta yageragejwe kuwa kabiri. Ikindi, Perezida Umaro Sisoko Embalo yari yabaye nkumvikanisha ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga. Itangazo rya leta ryo mu ijoro ryo kuwa gatatu ryavugaga ko abantu 11 biciwe muri icyo gitero, barimo 7 bo mu ngabo zishinzwe umutekano barengeye ubuzima bwa Perezida Embalo na Minisitiri w'intebe we. Edi Rwema urakenuye. Ubushinwa n'Uburusiya bisaba ishirahamwe ryo kwivuna abansi b'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN mu mpfunyapfunyo kutaguka ngo vyakire ibihugu bihana imbibe n'Uburusiya. Kubera iki none Ubushinwa n'Uburusiya butifuza ko OTAN yakira ibihugu bihana imbibe n'Uburusiya? Thomas Kamirindi abidusigurire. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari mu ruzinduko i Beijing. We na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bamaze kuganira bashyize itangazo hanze bavuga ko ibihugu byabo bihangayikishijwe cyane n'icyo bise imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushinga ibitwaro bya misile n'ibigo bya gisirikari mu duce dutandukanye tw'isi bijyanye n'ikoranabuhanga rihambaye. Vladimir Putin na Xi Jinping basobanura ko badashaka ko umuryango OTAN wiganjemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeza kwagukira ku bihugu bituranye n'Uburusiya. Bawusaba kandi kureka icyo bise ingengabitekerezo y'intambara y'ubutita. Uretse ikibazo cya OTAN, itangazo rya Vladimir Putin na Xi Jinping rivuga kandi ko Uburusiya bushyigikiye ko ikirwa cya Taiwan ari intara yuzuye y'Ubushinwa. Ntibwemera na gato ko Taiwan yabona ubwigenge ubwo ari bwo bwose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ifite itegeko rivuga ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Taiwan ibashe kwirengera yo ubwayo no gufata nk'impungenge zikomeye cyane ubushotoranyi bwose bwayikorerwaho.
barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Edi Rwema ku makuru agezweho hirya no kw'isi baje kudushikiriza. Turaza kongera igihe c'isaha 1:30 mu yandi bariko baradutororokaniriza, ariko hagati aho mutera ijisho kuri Wezitata Kaburungu Radio Yacu VOA akaburungu.com canke kuri YouTube yacu Radio Yacu VOA na Instagram ariyo Facebook VOA Radio Yacu. Murahasanga amakuru agezweho hirya no kw'isi mu karere. Ayagezweho ni mu Kanyisasi. Umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare ca Kongo gitangaza ko abarwanyi 33 barimwo abamayimayi FNL na Red Tabara baguye mu ngwano kirimwo niyo mirwi yitwaje ibirwanisho. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira. Mwitangazo umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri secteur opérationnel Sokola de Lieutenant Marc Elongo Kyondwa yagene itangaza amakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 agaragaza yuko kuva igisirikare ca FARDC gitangirije urugamba rwo kugwanya inyeshamba za Mayimayi zifatikanije na FNL ndetse na Red Tabara tariki ya 2 kugeza ejo tariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri mu misozi yunamye umujyi wa Uvira urayitwa Katonyela ho mu rugurupama ya Muhungu cisha abagwanyi benshi barimo n'abakuru batatu ba Mayimayi. Forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé ingabo za leta ya Kongo zishimye ishamba 33 zikomeretsa izindi nyinshi. Abayobozi batatu bizo nyishamba bishwe barimo Gadi, Runyuki ndetse na Munyola. Twagerageje kuvugisha abagwanyi ba Mayimayi na FNL ndetse na Red Tabara. Igisirikare ca FARDC kivuga yuko cishiye abagwanyi 33 telefone zabo ngendanwa ntizakunda. Umuyobozi wa societe civile muri Uvira Andre Biadunia avuga ko imigwano iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshamba zo Mayimayi zifatikanyije n'abarundi ba Red Tabara na FNL yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira iyo migwano Kiriba, abandi bahungira Kahwizi ho muri teritwari ya Uvira. Bamwe bari Kiriba, abandi bari Kahwizi. Nta mfashanyeri yose bari babona. Bavuye mu mihana ya Kisanga, Katogela, abandi bavuye Lololo ho muri groupement ya Muhungu na Katala zo muri sheferi y'Abavira ndetse na sheferi y'Abapfurero. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 mu misozi yunamye umujyi wa Uvira abagwanyi ba Mayimayi bisha abasirikare ba FARDC batatu barimo ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni. Uturere twa Fizi, Uvira na Mwenga twicara tuberamo imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica abaturage ikabashimuta ndetse ikabanyaga n'amatungo yabo. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo urakenuye. Bakunzi b'ijwi rya Amerika, iyo nkuru ya Vedaste Ngabo murashobora kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio Yacu. Mu gisata c'impunzi nari nabice ku masonga nkitangura ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR mu mpfunyapfunyo uno musi ryasubije icese leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi yugawe burundu mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2021 inyuma y'aho impunzi zirenga ibihumbi 19 z'abarundi zari zisigaye muri iyo kambi zimuriwe mu makambi ya Nduta. Bamwe mu bimuwe ntibaryohewe n'ino ngingo. Muravyumva mu nkuru ya James Jovin akoresha rya Amerika muri Tanzania. Ico gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya Mutenderi aho abarongozi b'ikomine ya Kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya Mutenderi, abarongozi ba SER, abarongozi bo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye ico gikorwa. Mu byo SER yasubije leta ya Tanzania harimwo ivuriro rikuru, amashure, inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe, inzu nyinshi zahoze ari biro by'amashirahamwe, inzu igipolisi cyakoreramwo, imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kambi yose, amarobine y'amazi n'ibindi vyinshi. Uwaserukiye HCR muri ico gikorwa, umukenyezi Mahot Prams, yavuze ko HCR ifatanije na leta ya Tanzania yashize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zijyanwa Nduta kugira zifashirizwe hamwe, bigafasha amashirahamwe na leta ya Tanzania korosha igikorwa cyo gutanga imfashanyo no gucungera umutekano. Umuyobozi wa SER yashimiye leta ya Tanzania kukigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'1972 gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu.
Tanzania and the government put their heads together and decided to have this camp closed. HCR na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi. Ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashirahamwe yagize uruhara muri ico gikorwa kandi kaba cagenze neza atankumanzi. Uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise no gusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimo isibitari, amashure, ibiro vyahoze ari vy'amashirahamwe, ibiro vy'igipolisi n'ibindi vyinshi. We have, as it was said, hospitals, schools, office blocks, police stations. Umuyobozi mukuru w'intara ya Kigoma Tobias Ndengenye muri ico gikorwa yavuze ko ikambi ya Mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine Kakonko. Ikindi yavuze ko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya Mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi. Lengo la kufungwa kwa kambi hii ya Mutenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani. Ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya Mutenderi nk'uko nabivuze ni kugira impunzi zitahuke mu mahoro kandi twabivuganye na leta y'u Burundi. Leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma. Abyishakiye barakomeza gutaha kubera HCR na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije. Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania kubwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari kibazo gikomeye, gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro. Ahubwo baradufasha nico gisaba umuntu yosaba badufashe nkuko babaye abavyeyi nyene bakatwakira baraba kuntu bodufasha. Murabo kuntu muri yuwe na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoyi. Mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka. Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2016 yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo. Kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya Mutenderi, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Hejuru ya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igice ca kabiri ca makuru n'ibiganiro vyacu kiribanda ku vyerekeye kubungabunga amagara yacu. Kukorora inda ni ingingo itavugwa ko rumwe ku isi hose. Mu gihugu c'u Rwanda ariko amategeko aragena uburyo bwemewe ico gikorwa gishobora gukorwa kugira ngo ntibiviremwo nyene kubikora icaha. Mu mice y'abantu bemerewe kuvanamwo inda ntibakurikirwe n'ubutungane harimwo abana basama inda zitifujwe bakiri bato. Muri iki gice c'ikiganiro muri Sanga mugiye kumva mwateguriwe na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yatumiye Dr. Alfodis Kagaba atwara ikigo nyarwanda cita ubuzima HDI mu mpfunyapfunyo. Bararabira hamwe rero niba kuba iri tegeko ryarahinduwe ku buryo bworohereza abashaka kuramwo inda vyoba biri inyishu canke ikibazo kurwaruka. Reka Geoffrey Mutagoma atwakirire Dr. Alfodis Kagaba. Imibare mu by'ukuri uretse ko binagoye bisaba ko haba hakozwe ubushakashatsi bwimbitse. Ako turebye nko muri iyi myaka 3 ishize navuga ko turi hagati y'ibihumbi 18 na 20 buri mwaka, hejuru y'ibihumbi 18 y'abana b'abakobwa batwara inda batari bageza imyaka 18, kandi basanga ari imibare ituruka mu gihugu hose. Ni ukuvuga yuko tugenda tubona yuko imibare isa nkaho iguma aho ngaho 18, 19 ntabwo igabanuka. Nta nubwo twanavuga ko yiyongera cyane, ariko kubera yuko ari ikibazo gihangayikishije, navuga ko nabwo ubwabyo no kuba abantu bavuga ibibare ndetse bakabona bitanakwiriye ni intambwe buriya imaze guterwa. Ntabwo twavuga yuko wenda imibare yiyongereye, gusa kuba deja ikibazo tukivugaho tukavuga ko hagomba gufatwa ingamba
kugira ngo abo bana bafashwe bashoboye gusubira mu ishuri basubire mu ishuri, ariko tunashyireho n'uburyo bwo gukumira ntihagire abandi bakongera gutera inda, cyane cyane ko ingaruka zikurikiraho ari nyinshi cyane. navuga rero ko imibare iri aho ngaho, buri mwaka usanga turi mu 19, 20, kandi ukabona ko ari ikibazo kimaze igihe. Gusa igishimishije ni uko inzego zose bireba muri ino minsi barimo bakiganiraho kugira ngo harebe ingamba zafatwa n'izimaze kugenda zifatwa kugira ngo turebe uburyo hakumirwa ndetse tukomeza kugira abana batera inda batari bazaza imyaka. Nzi ko inzego z'ubuzima zinyuranye mu gihugu zahagurukiye kurwanya icyo kibazo cyo gutwara inda zidateganijwe cyane cyane ku bana, kandi nawe umaze kubivuga, ariko bisa nk'aho ikibazo kidacika kubera ko urumva mu kanya tubonye yuko iyo mibare igumaho. Mu bushakashatsi bwanyu mubona igituma iyi mibare itagabanuka kandi hariho ubwo bukangurambaga, hari ibyo bikorwa bitandukanye, bituruka ku ki? Ikibazo cy'abana guterwa inda ni ikibazo cyahozeho, gituruka ku mpamvu nyinshi. Icyo nari maze kuvugaho mu kanya ni uko kuba desha turimo tuvuga ko bigomba guhagarara nabwo ubwabyo ni intambwe tumaze gutera. Iyo urebye mu bihugu duturanye hafi usanga rwose hari n'abafite imibare igera ku 400, kandi abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe. Igihugu, inzego z'ubuzima zigomba gushyiraho uburyo bukumira abana ntibabe batwaye. Hari impamvu rero nyinshi. Za mbere hari abana basambanywa, twita gusambanya abana, ndetse hari n'abaziterwa na bagenzi babo ku mpamvu z'ubukene, ku mpamvu z'uko banabishatse bagakora imibonano mpuzabitsina, noneho hakavamo za nda zitifuzwe. Ahantu navuga bishingiye cyane cyane ni ku bumenyi budahagije bujyanye n'ukuntu umuntu yakwirinda niba anakoze imibonano mpuzabitsina akayikora ikingiye cyangwa se akayikora afata uburyo butuma adasama, kuko uburyo burahari ushobora gutuma niba umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina yanabishatse, wenda niba ari abana bangana bashaka gukoresha agakingirizo bakirinda gusama, cyangwa se niba yanasambanyijwe akaba yajya kwa muganga bakamuha uburyo bwo twita contraception d'urgence bushobora gutuma adasama, ikinini ushobora gufata mbere y'amasaha 72. Ariko usanga ayo makuru abantu benshi batayafite, nayo mpamvu dusanga imibare y'abatwita cyane cyane nayo igenda ijyana na nivo yo kujijuka n'ubukene, naho wa mwana w'umukobwa ari, kuko ari nayo mpamvu muri za gahunda zagiye zijyaho dufite gahunda ubu ngubu yuko hagombye kubaho kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere. Birahari muri curriculum y'igihugu, ariko ugasanga wenda nabyo ntibikorwa neza kubera ko ababikora nabo baracyafite impungenge, ntabwo baramenya neza ibyo bagombye kwigisha kugira ngo koko dushoboye gukumira abana bagira ubumenyi buhagije, baba abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu. Ku murongo wa telefone haje umuntu witwa Alex. Alex, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego, murakoze cyane. Uherereye he Alex? Ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Urakurikirana ijwi rya Amerika. Ni ikibazo wari ufite cyangwa ni igitekerezo? Ni ikibazo nari mfite. Ngaho baza mutumirwa arakumva. Ndashaka kubaza uwo mutumirwa ko iyo tegeko ryorohereza abantu mu gukuramo inda bijyanye wenda n'imyaka cyangwa se ikindi kibazo cyaba gihari cyangombwa cyemerera umuntu kuba yakoramo inda, none umuntu wakuyemo inda nta kibazo cy'imitekerereze bimugiraho mu buzima bwe. Wenda urugero nk'umuntu bateye inda ari umwana wo munsi y'imyaka 18, noneho bikaba ngombwa ko bakuramo iriya nda. Noneho mu buzima busanzwe mu mikurire y'umwana mu mibereho amaze kuba umuntu mukuru, ntabwo wenda byamwasigita mu mitekerereze yiwe. Nicyo kibazo nagira ngo umubaze. Alex, guma ku murongo rero, Dr. Kagaba arakumva, noneho twumva igisubizo guha. Urakoze cyane Alex. Ikibazo ubajije ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ndetse bamwe wenda bakanagerageza kugisubiza bakurikije nyine uko babitekereza. Ntabwo ubundi gukuramo inda iyo umuntu aje kwa muganga ntabwo bavuga ati ndashaka gukuramo inda wenda uri muri bya byiciro byemewe ngo bahita bayimukuriramo. Hari ubujyanama, hari ibyo twita ubujyanama bwimbitse bukorwa mbere y'uko umuntu afata icyo cyemezo, kandi
agahabwa uburyo bwose bushoboka, agahabwa amakuru yose, noneho akihitiramo. Icyemezo afashe rero nicyo muganga amufasha gushyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo yabitekerejeho, yabonye ubujyanama buhagije, kandi akenshi bariya abantu bashobora kuza gusaba serivisi nuko n'ubundi buriya aba yafashe icyemezo ku buryo n'iyo utamuhaye ya serivisi ajya kubikorera ahandi muri bwa buryo butanoze bikamuhitana. Ni ukuvuga ngo wa muntu wafashe icyemezo cyo gukuramo inda ntakimuhagarika n'ubundi. Iri tegeko rero ryaje ngo rifashe gufasha wa muntu n'ubundi wafashe cya cyemezo, aho kugira ngo ajye kubikora mu buryo butanoze bimuhitane, akuremo ingaruka, atakaza ubuzima, akuremo izindi ngaruka zijyanye no kubura ubushobozi bwo kuzabyara, kwangirika mu myanya myibarukiro n'ibindi byose. Aho bati reka tumufashe nibura abikorere kwa muganga, abikore neza, kandi tubona abagiye baca kwa muganga iyo babikoze agahura n'abajyanama, akabona ubujyanama bwimbitse rwose, navuga ko nta ngaruka zihari wagereranya, ubuzima burakomeza, ntabwo wagereranya rwose no kujya kubikora mu buryo butanoze. Niyo mpamvu igihugu cyacu cyateye intambwe kigafata ya mategeko yari akarishye cyane kikayavugurura. Uyu munsi tukaba dufite abantu baza kwa muganga bakabona ya serivisi. Niyo mpamvu harimo hakorwa amahugurwa, ikigo cyacu kibikoraho, guhugura abaganga, guhugura abagore bamenye ko itegeko ryahindutse, kugira ngo twirinde ko bajya kubikorera kwa magendo, bajya kubikorera kuri ba baganga, cyangwa se banabyikorera, bamwe bagenda bakabyikorera, ugasanga rwose ubuzima bwabo burahatakariye. Reka twakire Ruhamya Ali na Jean Marie Tuyisenge. Turahera kuri Ruhamya Ali, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego murakoze. Ndi Kigali ahitwa Kimironko. Uratanga igitekerezo cyangwa urabaza? Ndamubaza ngewe. Ubushakashatsi bakoze, abana babonye batwaye inda bitewe n'ubukene ni bangahe? N'abana batwaye inda bitewe na victim ari ikoranabuhanga like WhatsApp, WhatsApp, Facebook n'ibindi ikoranabuhanga ni bangahe? Kuko akenshi usanga ari byo bibashuka. Zino telefone nino, zino smartphone ugasanga nizo zirimo kumushuka. Ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo mubaze nanone, cya kabiri, kuko cyari cya mbere. Cya kabiri, ese gukuramo inda ujya kuri centre de santé, ujya kuri hopitale, ujya clinique, ujya hehe? Ese kugira ngo ujyeyo bisaba iki? Kugira ngo ujye aho ngaho baradusobanurira aho bisaba iki, witwaza iki? Ese ibyo bikorerwa kuri mituweli, niyihe insurance bisabwa? Wikorera ujya kuyikuramo 100%, uza kwirihira ibikoresho uza gukoresha ni 100%. Ruhamya abaje ibibazo bikomeye, ntabwo navuga ko tubifitiye ubushakashatsi, ariko wenda numva ari bumwe mu bushakashatsi bukeneye gukorwa. Kandi akoze neza kwibutsa ikintu cya WhatsApp. Iyo tuganira n'ababyeyi muri ino minsi dusanga gukomeza kurera dutekereza ko kudahereza abana amakuru batazayabona ntabwo ari byo, kubera ko dufite ikoranabuhanga ryaje, aho umwana ajya kuri telefoni isanzwe ashaka no kureba porno akayireba, kubera ko nta buryo buhari buri kontrole abana babona amakuru. Kandi amwe mu makuru menshi cyane ari kuri no koranabuhanga nta nubwo ari amakuru y'ukuri. Uvuga umwana arareba, baba abasambana akabibona, baba ibyo abandi bavuga akabibona, noneho agatangira no kuba yanabikora hakiri kare, bitandukanye wenda n'igihe cyashize hambere, kubera ko uyu munsi ya makuru udashaka kumubwira, ya mwana mpuzabitsina udashaka kumubwira kugira ngo amenye ibyo aribyo byose, ashobora kwifatira amakuru, ubu ngubu arabibona kubera ikoranabuhanga. Hari ahantu usanga barimita bakavuga bati niba hari abana ibi ntibyemewe, ariko hano iwacu kubera ko ikoranabuhanga ryaraje kandi turarikunze, hari byiza byinshi tugezaho, ariko tugomba no kumenya ko ririmo ryerekana abana ibintu twagombye kuba twarabonye umwanya wo kubasobanurira ntibazabone amakuru atariyo. Ntekereza ko rero dukeneye wenda kureba ubushakashatsi, ariko cyane cyane tunareba uburyo b'abana babona amakuru ahagije. Ariko reka mfate nk'urugero, igihe twagiye gukora ubushakashatsi kureba ubwo ni mbere, navuga mu 2011-2012, mbere ko tutangira bino biganiro byo kuvugurura amategeko, nk'abagore twasanze bafunze cyangwa abakobwa muri prison, nababwira ko abenshi bari babandi batarangije na primaire, bari babandi bakoraga ahantu batuye mu makaritsiye, ya makaritsiye umuntu utwite abantu bose babibona, babona ko agitwite bagahita bamurega.
bivuze ko ubukene rwose buri mu mpamvu zimwe zishobora kuba zituma ba abantu batuye ahandi wa muntu ubuzima bwe burisanzwe kubera aho atuye bahita babibona. Niba yari umukobwa ukora mu kabari akaba babonaga atwite bakongera bakamubona adatwite bagahita bavuga ati inda yawe yagiye hehe, ariko ugasanga rwose abo twasanze urebye imyirondoro yabo bariya abana babariwe abenshi ni abana baturuka ahantu hatifashije bafite ubumenyi bukeya, kuko uko ubumenyi bwiyongera umwana w'umukobwa ufite ubumenyi ashobora kuvuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina y'ino joro reka ngende mfate ikinini wenda kiragura amafaranga ya nayo akakibona kubera ko afite ayo makuru akakigura, bigatuma nibura adatwara ayandi agasigara ikibazo cyo kumenya ngo se wenda sinakuyemo indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero niyo mpamvu dutekereza ko abantu bose babonye amakuru byagira akamaro. Reka tujye ku cya kabiri, amasaha arimo dusigaje iminota 13 gusa. Ikibazo cya kabiri rero, itegeko rivuga yuko umuntu wemerewe gukuramo inda ni muganga no kuvuga dogiteri. Uyu munsi turebye sitiri yacu ya sante, abadogiteri tubasanga muri hopitali district, ni ukuvuga ibitaro bya district. Wafashe nka Kigali, ubwo ni ibitaro bya Muhima, ibitaro bya Kibagabaga, ibitaro bya Masaka, ibyo ni ibitaro. Ariko noneho na clinique privé ziremerewe ku rwego rwa polyclinique, ni ukuvuga ngo nazo zirimo abaganga. Iyo ni limiti igihari yuko umuganga ari we ubyemerewe. Yagiye kwa muganga rero urabaza uti mituweli iramwishyurira? Yego, mituweli iramwishyurira. Ikibazo tugifite gusa ni uko bisaba mituweli gisaba transferi. Iyo ashoboye kujya ku kigo nderabuzima agasaba transferi, kuko iyo winjiye mu bitaro ariho winjiriye, kuko niho ugomba gutangira hambere, ubwo ntabwo ufite transferi ya mituweli. Transferi ngo uyibone ni uko ujya ku kigo nderabuzima, ikigo nderabuzima kikaguha transferi, kuko itegeko rya mituweli riteganya ko utangirira hahandi hasi kugenda uzamuka. Ibyo rero turabigana n'inzego zibishinzwe kugira ngo habeho harmonization cyangwa se guhuza, ku buryo wa muntu uje mu bitaro ntibamusabe transferi, ahubwo bahita bamuha serivisi byihuse. Igihe rero kuba yakwishyurirwa na mituweli cyangwa ntishyurirwa na mituweli biterwa n'igihe afite transferi cyangwa adafite transferi. Nta zindi impamvu ni za zindi zemewe n'itegeko. Umugore araza akavuga ati iyi nda muganga afite nafashwe ku ngufu, ukandika ibyo ngibyo, umugore akagusinyira ko akubwije ukuri ko impamvu ahisemo impamvu yayindi bamaze kumukorera bwa bujyanama. Niba ari umwana, aho birumvikana n'umwana, kwa muganga bakamuha serivisi agakurirwamo inda, kandi iyo bikorewe kwa muganga rwose nta ngaruka zihari kuko kwa muganga babikora neza. nuko rero akaba ino ngaha duce dusozera mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya, ariko imbere ko duhana agahindukira ngende ndabibukije muri make ko igisirikare ca Kongo gitangaza ko abarwanyi 33 barimwo abamayimayi FNL na Red Tabara baguye mu ngwano kirimwo niyo mirwi yitwaje ibirwanisho mu gisata c'impunzi. Muri make ishami rya ONU gita impunzi kw'isi RCR ryashikirije icese leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi yari maze imyaka irenga 5 ibarizwamwo impunzi z'Abarundi. Hama mu yagezweho ijya nino naho kw'isi mwavyumvise ko abategetsi bo mw'ishamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO bumvikanye ko bagiye kurungika abasirikare muri Guinea Bissau gufasha gucungera umutekano nyuma y'igeragezwa rya kudeta ryabaye muri nondwi turimwo. Akarino ngaha rero duce dusozerera, mwakoze kutwumviriza. Igihe c'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muraza gushobora gukurikirana ayandi makuru azoba agezweho ijya nino kw'isi. Diane Nahazo niwe mwari kumwe kuri mikro, yakoze mugenzi wacu Dieudonné Cubahiro niwe yegeranije amajwi yacu. Muhinga bw'ivyuma bari kumwe na Ingenieur Cedric. Twemi kw'izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Ahanje turongera saa 1:30 mu kurindira mugire umugoroba mwiza mu banyu no mu vyanyu.